Šabačke kulturne ustanove su uzele učešće u obeležavanju Dana grada Šapca. Između ostalog, u biblioteci smo pre nekoliko dana prisustvovali otvaranju jedne fenomenalne izložbe. Pečat ovoj izložbi dali su profesori Škole primenjenih umetnosti zajedno sa svojim učenicima Mihajlo Simović i Marko Gavrilović. Mihajlo Simović je moj današnji gost. Profesore, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, bolje vas našao. Kultura ćirilice je nešto na što smo navikli kada je vaša ustanova u pitanju, a onda dobra saradnja sa Bibliotekom Šabačkom, onda sve to povodom Dana grada i jedna vrlo neobična izložba kojoj ste pečat dali vi i vaš kolega Marko. Da, ove godine meni je zaista izuzetna čast da sa svojim kolegom na ovoj značajnoj izložbi predstavljamo našu školu. To je izložba koja traje već više od 2 decenije u Biblioteci Šabačkoj i zaista negujemo jednu jako lepu saradnju sa svim ustanovama kulture u školi. Ja sam već kad sam počeo da radim u školi primetio da je to škola koja jako lepo sarađuje i sa medijima i sa ustanovama kulture i to je škola koja zaista daje veliki doprinos kulturnom i umetničkom životu u našem gradu već 3 decenije unazad. Ove godine izložba Kultura ćirilice je izložba fotografija. Izlažemo kolega Marko i ja. To je izložba kojom smo se predstavili kao mentori i u Studentskom kulturnom centru u Beogradu prošle godine i negde smo je koncipirali tako da, kada smo se dogovarali oko izbora fotografija, primetili smo da kod kolega Marka negde dominiraju kolorni motivi, da je boja dominantna, a da na mojim fotografijama najzastupljeniji je neki monohromatski izraz. I onda smo negdje došli na ideju da i upravo izaberemo fotografije gdje će biti taj neki kontrast između boje i monohromatskog i izabrali smo Markove fotografije koje su zaista na njima je boja upravo i nosilac cele kompozicije i u pitanju su makrofotografije gdje je kolega fotografisao analognom kamerom, makroobjektivima, fotografisao je fragmente biljaka, insekte, taj neki mikrosvet koji često i ne primećujemo, a koji nosi neku izuzetnu lepotu i poetiku. A na mojim fotografijama su neki, kažem, širi kadrovi, ono što inače fotografišem, neke izmaglice, ovaj predeo ovdje koji nas okružuje, većina fotografija upravo i nastala negde ovdje u okolini Šapca, možda na putu od posla do kuće ili na nekim porodičnim putovanjima i možda ono što povezuje sad, da kažem, moju poetiku i kolege Marka jeste taj neki lirski izraz, neka lirska nota koja negde preovladava na svim izloženim fotografijama. Sve može da bude inspiracija za fotografisanje. Evo, rekli ste, čak neke fotografije su mogle da nastanu i na nekim neobaveznim druženjima, putovanjima ili čak na relaciji posao-kuća. Tako da, dobar fotograf uvek može da napravi dobru fotografiju. Da li ta ideja u svakom trenutku je prisutna kod vas? Ili se jednostavno desi nekad moment da ste spremni da napravite dobru fotografiju, a nekad vidite dobar predmet, a fotografija ne bude onako zadovoljavajuća kako ste mislili? Da, svakako, dešava se. Negde ne doživljam se baš u punoj meri kao fotografa. Fotografija mi je bila negde neki prostor gde mogu neki svoj likovni izraz da tražim. I zaista fotografišem i motiv kao dokumentaran, ali nekad pokušavam i da pravim neke koncepte. Pa naravno, nekad ima uspeha, nekada nema. Nekad mi se desi da dok idem na posao, da mi se učini zaista prelepo svetlo, prelepo jutro, ali nemam trenutak vremena da zastanem, da to zabeležim. A nekad se desi i da stanem i da snimim, pa da to ne ispadne onako kako sam želeo i očekivao. Ali fotografija jeste stvar trenutka, to je delić sekunde koji... Ali ostaje večno da traje taj trenutak. I negdje imao sam sreću da
budem prisutan na jednoj tribini, jedan arapski fotograf, on je predstavnik udruženja HIP-a iz Dubaja, Ali bin Talid. On je govorio neko svoje iskustvo s jednog seminara u Engleskoj gdje su imali zadatak u sklopu seminara i da prave neku seriju fotografija i izašli su u park koji je okruživao zgradu u kojoj su se nalazili i većina fotografa je bila impresionirana lepotom tog parka, uređenošću i fotografije su bile usmerene na tu stranu, a njemu se desilo da mu se odveže pertla upravo kad je izašao i da primeti u travi mnoštvo nekog sveta, tih insekata. I on je uzeo makro objektiv i fotografisao je upravo to. I na toj izložbi koja je upriličena u toku seminara, njegove fotografije su bile izdvojene kao posebne. I ja negde i svojim učenicima to sugerišem da fotograf treba da bude sposoban da primeti nešto što neko drugi ne bi primetio, a što možda daje i neku ubedljiviju sliku prizora od one koja je ovako kad je posmatramo izravno. Znači da pokušaju da fotografišu i negde sa veće visine ili da se spuste dole ili tako da istražuju i da nađu neki detalj, neki motiv koji će da da neku sliku, a da bude nešto što neko drugi možda ne bi ni primetio. Vi svoje znanje prenosite na svoje učenike, upravo one koji su u fotografskoj sekciji. Da li se oni više interesuju za kolornu ili crno-belu fotografiju? Ne bih mogao sad da tačno da dam neku procenu. Ja radim već u školi nekih 17 godina, od toga 15 godina vodim sekciju za fotografiju. I to je jedan specifičan posao, likovna pedagogija je malo, da kažem, drugačija od pedagogije inače, pošto mi treba da prenesemo svojim učenicima znanje, veštine, neke stavove, ali ne bi smjelo da se desi da namećemo sad neke svoje kriterijume, neki svoj stav. I tu je sad potreban taj neki balans. Tako da ja, recimo, moj stav je da boja na fotografiji, ako nije neophodna, da nije ni potrebna. I ja od svoje fotografije tako i radim. Ali deci prepuštam da odlučuju sami, s tim što, naravno, sugerišem da tamo gde boja možda ne bi dala pravi doprinos, a možda bi mogli da odvuče pažnju na ono što je bitno, da ostave monohromatske. A šta koriste zapravo više za nastajanje fotografije? Da li mobilne telefone ili aparate? Deca u dobroj meri koriste telefone. Mi u školi imamo školsku kameru koja jako dobro služi i dobro dođe deci da savladaju upotrebu kamere i ručno podešavanja, osnovne neke parametre u praksi, da mogu da steknu neku sigurnost u tome kad da koriste koju ekspoziciju, koju blendu, ISO osjetljivost. Dešava se, evo ovako iz nekog iskustva, da deca koje malo više fotografišu u okviru sekcije pa onda učestvuju na izložbama, osvoje neku nagradu, onda i roditelji kasnije podrže, pa mnogo njih recimo u toku te srednje škole kupi neku svoju prvu kameru, a neki nastave da se bave i posle srednje škole malo ozbiljnije fotografijom. Imamo i učenike koji upisuju fotografiju na primenjenoj ili na drugim fakultetima ili kameru na FDU. I jako mi je drago da vidim da ima njih koji nastavljaju da se usavršavaju vrlo uspešno u toj oblasti. Voleo bih sa vama da porazgovaram i na temu spomen biste doktorke Drage Ljočić, za koje je jednim delom zadužena i vaša škola, s obzirom da je direktorka na maturskoj ekskurziji sa vašim učenicima, pa evo ne bi bilo loše da prokomentarišemo s obzirom da ste dali i svoj doprinos, a i da se biste nalazi nedaleko od vaše škole, odnosno ispred medicinske, ali nekako i medicinsku i školu primenjenih umetnosti doživljavamo kao jednu upravo na onom prostoru koji i jeste zajednička, nedaleko od tog mesta je i postavljena, odnosno otkrivena bista doktorke Drage. Da, doktorka Draga Ljočić koja je dala svoj ogroman doprinos medicini i samim tim njena bista iz medicinske škole, to je pravo mesto gdje treba se nalazi, a bista kao likovni element, naravno tu ispred umetničke škole ima zaista opravdanje da bude to. Naša škola je nosilac tog projekta i
Kolege su i učestvovali. Kolega Miloš Popović je dizajnirao i uradio postament za ovu bistu. I ono što je interesantno, on je izabrao baš i kamen koji je sa ovog područja, ovdje jazovnički kamen koji nosi jednu posebnu lepotu, a i svojom bojom se negdje uklapa u boju bronze, tako da gradi neku skladnu celinu. Ta bista će biti tu kao neki primjer i našim učenicima medicinske škole da upornost, istrajnost ka nekim ciljevima, bilo da je u pitanju usavršavanje u oblasti umjetnosti, medicine, da daje rezultat i da je to nešto na čemu treba da istrajavaju. Ali prosto na ovaj način se ulepšavaju i javni prostori uz to istorijsko podsjećanje na vrlo značajne ličnosti našeg grada. Tako je. Ovo nije prvi projekat koji naša škola realizovala. Naše kolege su radile i na maketi Jevremovog konaka koja se nalazi u centru grada. Kolega Vladimir Tović je uradio zaista možda najdetaljniju maketu Jevremovog konaka i dizajnirao je u programima za 3D modelovanje i kasnije je ona izlivena u bronzi, dorađena i kolega Marko Gavrilović koji sa mnom izlaže danas mi je radio postament za tu skulpturu i jako mi je drago da naša škola zaista i na taj način daje doprinos nekom kulturnom i životu u gradu i nekom vizualnom izgledu i prepoznatljivosti grada Šapca. I iz tog razloga Škola primenjenih umetnosti dobro sarađuje sa svim kulturnim ustanovama, pa i radove vaših kolega, ali i vaših učenika možemo vidjeti i u Narodnom muzeju, i biblioteci, i kulturnom centru, što znači jedna dobra sinergija upravo na polju kulture. Tako je i to je nešto što traje već decenijama i nadam se i da će nastaviti da traje. Izložbe na kojima učestvuju naši učenici, posebno u galerijama u gradu, ali naši učenici izlažu i u galerijama van grada. Recimo, 13 godina nazad imamo izložbu fotografije u Studentskom kulturnom centru i te izložbe su zaista jedan izuzetan podstrek i podsticaj našim učenicima da nastave, da se trude, da daju od sebe još više. I evo, ja sam imao priliku i da posmatram naše učenike na otvaranjima, njihove roditelje i zaista kad vidimo njihove izraze lica i koliko to djeci znači, to nama daje motiv da nastavimo da se trudimo. Hvala vam, profesore, što ste bili gost nedelju. Hvala vam na pozivu. Preporuke iz